n'uwo muntu urumva ko bicuza ko bataryama ku bisanzwe si ijya ntumbero yo kubaka iba yarabujaye ahubwo uba watwawe nuko mworyama hama bigaswata nk'ukibiro nyumva ko bishika nawe uri kuraresha ugasanga wavuye mu mwemu w'ijambo ry'Imana ugasanga uri mu mwemu y'umubiri kandi maze kujya mu mwemu y'umubiri usanga bimwe byo gukorakora ushitanga kugamukirwa ugamukirwa ntusubira kugamizwa. This is Soweto Boy, Soweto Media, mudu supporting guys. Subscribe nizo nyinshi dukeneye, turakeneye subscribe, turakeneye follow, turakeneye sabone, comment, like, mubanze mubikore guys. Mukurikirane kino kiganiro, ni kiganiro ciza cyane, mukirizwa gukunda mwese cyane aho muri hose. Soweto Boy, Soweto Media, mudukurikirane mwese, turakeneye support, mwiteho kino kiganiro kiryoshe cyane. Subscribe, please. This is your boy Soweto. Ini channel igiye gucako ibiganiro vyiza, comedy nziza, film nziza, ewana nta mpamvu yo kubanyoteza. Ni Soweto Media. Subscribe please. Yeah. Mudushire ko subscribe ndagisubiyemwo umuntu araba kino kiganiro adashitse ko subscribes azoba aduhombeje. Mutwiteho natuzobitaho nta kizobuza. Yeah turabakunda cyane gose. Yeah, big up. Kaya gariza face kaya gakawa n'umwe tukaya siko ni umukobwa ntiyanga kuvuga nyine hamwaya kweri ico ndabazi arinda guha umwanya hajya abayaguhaye agaciro. Bayaguhaye agaciro uya kesha abakobwa arinda guha umwanya mwisanze ukaburi umuntu izimitomi kare cyangwa uri romantique amanda arinda guha umwanya umukobwa abayemye mugabe iconze cyo yakwanze akankana n'utwawe twose no kumuvugisha nari ntakwemereye urashwe mutwara kuri none we bica bipfira hereye jewe bipfira bo byarangiye ngo bambwira bati genda fisubiye si ubundi kandi amufise akumenya cyane si kandi cyane gose sinowe hono bihera kugira ngo namunze ko yundi cyane naho ro oya nanje kwera kakariga gamuhogo amusotera kumuzatira uko bitamuturu ngende oya ahubwo aho cugumako ari mbere mama nikiyago tukaya umuhungu rega w'inyankamugayo urumungu wahaguzuzugurika ndirega sha icambere ntuzoronka umukobwa uzosanga ari libre amuntu umwe bakundana azo ari umukobwa mubi moje isabune n'igifura nguwo urumva wero waho wamushimye ucugumako ugasatira ngairo uremera amafoto uko mubwira uronka urukundo nyakuri zava kwanda kwemera amafoto kagumusa kumuka abakobwa daboro nabantu numva urukundo rwabo ukuntu rumeze abonye uri uguma mwiruka inyuma niwe abamukunda ibyo byo kwanga iki n'ibiki wewe araba umuntu afise ari ajura guma abyuka mu gitondo arayandi akameza agira iki akeneye akajojo amugurira ewa ntacha mvuga ati nakabazo kamukemurira nagira byo wewe abasaze nka dimi acanyene umenga yatebeje kuvuga aho rero acabona kumenya ni umukoni rero ujya wundi asa akunda gose wewe umbya jewe wewe umbya je nta kibazo wewe munyemere ugenze ujya basubira bimukona ngabo je nanje basifumungiri wa kabiri erega wewe uremera ugaca bugufi kubera ubufise icyo uri kurasotera je bazije fumungiri wa gatatu cyangwa wa kabiri je n'ikibanza kimbereye mugo mugenzi saba ko bananye ugasotera hagiye bidoshika bakagira agakonfligator yabuze uri mu benchere muri match nk'uzo uri mu benchere uzo wicaye ugatebe urindiriye unaha kwavunika wewe wari nka hano ndashana ko ntarora match kubo wewe uri mu benchere uraho nyene Messi sasa bamuvunye ubusha winjira iro woga cyo kumusotera kidogo kimwe mugacere ntangere ugaca wewe amatozo muri umbize nta konfligator aho nawe cyo profita febese yiye niwe unywa gake
kutazi urambwira kusha hano kunywa akantu tumujana kumugura akantu aho uko yabaza abana shwana bashe uzovuga winjiye neza kandi wamaze kunyina naho dushira modo pass imwe no kuri bati kavaye yego modo pass yebo mesha hamwe avuga ati ashiti nta no wundi nari nshaka ni wewe nyene wa wundi ahora yitwa wa mbere naho dosura gusakira no wari umaze muzaki none unga bukure hasi niko bimeze sasa jenda fisi kibazo rero bose ubukipira rimwe cyangwa warabareka nawewe ko oya kandi ikindi nacyo wewe ikindi nacyo afise ikindi nacyo ashobora kuba afise abaza umunwa w'inkunda byose ashobora kuba afise umunwa w'inkunda byose uriruka kuri uwo ayanzwe ugaca umuhe ugaca kuri uryaye ni ukuvuga mu rukundo ko ibintu bimeze wifokasiga kuri uwo nyine ukeneye abarondera ibindi bintu wewe reka sikaho ibindi bintu rero urukundo ruguma rugendagiye wewe urondera ibindi vuga ibintu urondera we mu rukundo abagamukiwe agaca avuga ati ko gamukiwe usanga n'abayishakiye urukundo abari karondera kwiryohera ugomba kugira umwana w'umwana w'inzosohoka baremse nka Android telefone yanjye irimo amafoto menshi abonese kugira oya boye uvuga navuga abana baremye kuti mbere nta n'umukobwa usanga twari ewe nyine imana kugira abana baremye kuti newe nta muntu ufise mukunda ngewe mba tabeje wewe nyamba hote ko racumura ngawe urashaka usanga uri kuracumura n'uwawe none haragenze ko ugira umukobwa w'iwawe kandi hote karere kurira kandi uri imbere y'ibanura kandi hari abakobwa kubona bakavuga ati ijya mbugana ne imana yamuremeye mariza uribaza ko nk'ubu wari abakobwa kubona bakavuga ati niko icyo gitumbatumba imana ntiba yafumire abandi bahubwo ntiharagera ubugire hari undamutsa abo ziki ntana yambo abona bari munsi yawe ko hageze ni umuntu wese afite sikaho rero uracumura hajya abakobwa baratonze ku murongo barindiriye ati shaka nafa ayandikire message ambwira ati waraye gute araga cyubice baje bari wahoze ngo wabitoye Bishoshi bari wahoze ngo wabitoye bace kuma bace impande yaho oya musanzwe je cyo mbona ni bazako ubuye gukundana biremewe Sinumva kuchibwira. None uri muri primaire, nusegondaire. None utinyi. Ni ikibona utinya mu rukundo aho utinya kugenda. None nababwiye ko ninya. None nababwiye ko ninya. Utinya kujya umwana. Nababwiye ko ninya je. None kaza kiri hehe hasi. None kiri hehe? None kiri hehe? Wowe hakuna umwana muto. No, byari hehe hasi. Ibiki bya. Ego mwa nkuga ukamugere bagutera papa. Ibiki bya. Kuba nkajewe. Wabugera. Bakoma muri migere yijyana. Ngona ugasatira. Ugasatira. Yo mwa mbere ndaratomba je ntayo mukobwa ndagenda kugira ishumbiro ngo nteriko. Norahebu. Barahebu n'umwana wa colonel. Ugenda kuri nakwemera. Yego. Kuko naje no muhiri waba kandi ntebe tukicara ya tibusabisi kibazo barangoye. Kandi yari yakowe n'umuntu wo hanze. Tugiye muri Zambia mugani tuyaga kuri phone kubera bisi mukaba baramukari none yari nafise ngo yakunda kuyagara mugambe naembi ati nzo niyagurindi phone nzoguha nimero yiwe cyane ndaguha intuze kuri Facebook muri je nkuko batana mandara mwana wa colonel mugana avuga ati ninyimbaje nca kwa colonel aho satana kabizira nako haye nakakira narakwiye kwakira yiki kimufata cyo munugombe ngabuki kuja kwikimata aje urangamuki kwa kwera wele wanoyendo Brumboga bruma urumva ya mwiri wa musiwi yarakati abahungu baje mu kambira ati wewe niwe chawe waruzi iwabo ya jambye mama jewe ntambani tuberekana guha nimero kandi iyi phone mbora nkoresha tunga ndaguha gahunda kugira umunsi akanazi cyase hadi tut nta kibazo
Chamani mbere. Je vraiment. Tamudika Jaho no profeta kwe. Changa nabona. We no kutega no kutega no. none rega ntavyo nisunika Changa atatu utatewe ipota. rega ukeneye kwivita problem raziri Ukeneye kwevita problem raziri. raziri ndabijamo rero bijemo ureka gutera ipoto Ani maza kuresha. Maza kuresha. ureje umushpanga uraheje Iga twe twirukana na keza kaje. ureje wewe udemire None norisha ba. udemire dipe Aya awai mu mademi event. nano mpatari kera yakana bura uzara Abo rero abo baza boza amakoto. Ene abo rero naba. Eh? Naba. Abo kera bakibagi abana bikigira. Oya urayirika abantu bakaze cyane kubyo. Barakaze mu bayo. kwishiga Abo abana burega. Abantu batari Yesu vugije umukobwa mubisa wowe ntafata gutera. cyo mungu yambwiye si yasudike ajya mu medicine mo ujya hajya musengana chambre sengana ijya hajya muri papier de ujya bashobora habona yambwiye ati cewe mwana w'umukobwa ukazi wameze kose angana kose cewe bwikinta ngaye ko nzocemera cyane nzomwitondera kati gute nagwa hawe uzora hajya muri weekend ma weekend dusanga abahungu beprose burya bwana bwo muri CDN ukiye nevye nene ntaje urubona ukiye nevye marabazana ngaha si rero mukarorero nk'ubuhungu biko mwishure uko nubwo bukobwa bavuga ati muri mbi harakomeye bro muri kweri harakaze yashana ntujaye mwa mukobwa ubyumvise birirwa buraje n'ibiti Twarago. oya yavuga ati ahubwo mwe ntabakora umupisi abantu bati baragowe muvuga ati muvuga okay nkakaro umukobwa umuntu basanga afise umutumira ngo bimware bikintu byinshi umutara murondera si umfaraka murondera umudegitara kamurondera umuntu avuga ko asenga cyane akamurondera si umusitara akamurondera si nukuvuga abo benshi kandi nukuvuga abo bose rero bamufitiye ko intumbero zitandukanye mwashobora ko mwashaka ko byubakana ubundi abashaka kumurika ubundi ashaka nyene hite nyene ko biri kumwe si ubundi aba ariko aragera nyene ibintu nk'ivyo nyene ubwo umukobwa nkawe nkakarero ndamuyagishije nk'inara anyishuye n'abarankombo si abafise impamvu kuko ahanyitegereje mbaro nk'umubose byajyamaye se nk'akarorero yezera amankase kandi niyo muga nanje arambonye barambwiye ko mburu arafise impamvu bimbwiye nico gituma byambwiye ati umukobwa uko azameze kose niza canke muyi ubwonko bumva umukobwa mwiza canke muyi Hano umukobwa mubaba. hawubaho hajya ahantu bubi butongwa n'umuntu. hajya ahantu n'umuntu abutora mu saha. si urumva ati umukobwa kino kanzoka ibihe byose yamutinya kandi cyangwa cyose ndaciye kuko abafise impamvu akimbwira si kushogera nacenda bigira akarora cyangwa atakarora nkaje ngaha abasha kuvuga ati barati sitike kana sama kana menshi si ro ndamutinya rero bana ko natatinya nakusanye twana ine kuraje twita barabizi zama nk'agakobwa uzabona ukabwiye ko uzi kumuti zora kitwengera uryasetse nkamwiye rero uryavukamiye nene besha no niyo ngomba umutima nzengo arakomeye nuko ntabwo nari namufuka. ukabuza avukamira ubwati Ariko amusarida musawa. ubwati Hariho umuntu ariho wavuze Barawere. ati igikoko ca mbere gikaze. Abantu barawere. Ati igikoko ca mbere gikaze ku isi. Rero je kwatambura ndavukamiye. Reka nturahebura. barongeye basi Nene no ibura ngo. none Uzofukame nawe. nzofukamenye Ari igikoko ca mbere gikaze. atagufukamize ubivuye ku mutima Meshereza. Burya Fukamira umukobwa. baravuze ati igikoko ca mbere gikaze ni umukobwa. Oya ntari igende ku mukobwa. gusuma umukoroneri afise n'ipeti Nereka koroneri n'urukundo rw'ibinaje no kuwa. Koroneri ntucu ugomba kumwita yuko ibyo uko ameze ariko ncame.
oya si basi tumaze kuri different gusa burya abahungu ni nk'uko wawe wewe nk'uko witwara mu rukundo cyangwa ujeri ibyo si shoke menaje yo basi ahungu frazi umuntu wese afise basi gatundi bashaka guhana umukobwa siko urumva ushaka guhana umukobwa kujya bivanye kuri wamushimye cyangwa mugomba ugasanga wowe nyine wowe wafuka hari ibyo urigishaza kuza gufuka wewe apana je nawe kandi uriyemera je ndiyemera nyine ariko kwiyemera mu mafuti reka siniyemera ahubwo confidence iwanje uri mu mafuti reka urabona uragufata urukundo kuri iyo ntuzi uri muri abantu iyo afise dating bagacegwa bacagenda ngo amusori baby ngo nacere none utuvuga ikibazo uri umuntu w'umushinga nawe ugeme ahubwo hari n'igihe usanga naho mwahaniye mapo yanahavuye ahubwo ye none hari ikibazo ukanamwiruka inyuma umwiruka inyuma utavuze ibyo utuvuga usubira inyuma ugacimuha n'amahera ya moto na taxi yo kuyogaruka baraguhera kari kuri dati ayo byakuzoyivuga ahubwo ucerewe icukura urashika bamubwira ati ubwiza nabaye muri affaire nyinshi na ibintu niyo mpamvu nakibyaye gusa mwana ushaka kuvuga ngo ubabarira kuri sheri cyangwa se umuntu asigura umuntu w'umushinga nta no oya ikitwa icoco ndahari ijeni nk'umuntu abahungu igitsina cy'umuhungu kira basi intuze y'abahungu irazi ko iri faible imbere y'abakobwa turi faible imbere y'abakobwa yaba Samusoni oya intucu zari za Samusoni ni affaire akarorero arone yose bya Samusoni gukomera cyangwa yaganiye Imana Badawidi abantu bose bari bakomeye ikintu cyo cyabagira faible n'abakobwa rero nawe shishikara yo muri faible wewe uri faible cyane kubasumbya rero urakomeye ka Dawidi wewe oya ne Dawidi rega Dawidi ni tuzaba isabaje umugore w'uyundi aramunugubira Dawidi cyane affaire buri muntu wese afise histoire yiwe sibyo nibyo nakubwira aramubonye karoka biranga kumana ko witwara mu mapenzi just ko witwara mu mapenzi ninde yitwara neza wowe witwara neza rero turafanira umukobwa ntabwo ndavuga umushaka kwafuka hari nabyo niteze ntawe ndafukamira mugasabi gusa hari ibyo nzonakora byashizoshi ubona ufukamira ni nk'amawe wenyine yakuba mukoreye ikigara mbe cyangwa uko wamaze kuba urusore nk'ubu ngo umufukamira ni wapfa namufukamira mbe mugabo umukobwa tugaruke kukanuze kibazo sasa tugaruke kuri rega mwe ibintu nibyo bibatera n'ikibazo ibintu byo kuja gukunda umukobwa umuhamukiye ibintu none nase twabigize reka oya ni uvyishiramo rero je ko atavyofise je ntavyofise umuntu wese mgaga mu kuguku wiwe ntavyofise kabisa ugamukirwa umuntu wese agamu kuguku wiwe so guys yo still ayo amatemo ariko aravuka amashashe ni kugamukirwa muri kucumva gute ayo bintu byinshi avuga so tugaruke kuri subject yo wacu sasa ngomba kugira tugire conclusion tugire dutange inyigisho tuvuga duti ni igiki cyo gukora rero sasa bashobora kuba ukundanye n'umukobwa sawa mwakundanye mwamaze gushika muri love mahabati sawa twagiye none ni biki umuntu yo eske abantu benshi bakundanye bamaze kubona ko ibi bigoye kugira ngo bandanye ubumbatira urwo rukundo rwanyu none ni iki wokora abacafata solution aho umwe avuga ati kugira ngo tubane dukundana ifoke d'abord ndamujya cyangwa ndamutunda turyamana tugira ibiki n'ibiki abandi nabo bakavuga ati mumaze kuryamana ati bizaba birangiye guys mubivuga kwi wewe bivuga ko ni iki cyo tuma urukundo ruguma ruhari benshi bavuga ati none ndamujya abandi nabo ati wapi nibinogira ibiki nibiki wewe nawo byokunda ko ushobora gukunda umukobwa mukari namura mugira mariage utaramujya twagiye nakoze kugice kazo gumajije ko icyambere jewe ahundiye je no mukuru ahundiye yuko babona urukundo bafatana n'amasezerano ni ibintu muyagama mukabihuriza sawa siko mukavugana muti ubunye tuzobuka mu rukundo rwacu tuzobitwara urukundo siko nkuvuga umwe atabigendereye nkuvuga urumva nyamakati umva byose n'ubintu
umwe atabigende undi atabigendereye mu byose niho y'amafaranga tukiri aho nyine turamaze kubona ko igihe generation y'iki gihe ni kuvuga wowe urashobora kureka kubimukorera ariko abandi bakaba babimukorera ese wewe ushobora kwemera gukunda umukobwa ugasanga ahandi hanze baguma bajyamana n'abandi bantu kubera kino gihe biragoye kugira uronke umukobwa atajyamana n'abandi biragoye sinhanze ngo ni ko birinda benshi barabizi mugabo reka sinobi nkaho ngo ni sorry ngo ni réponse finale ndageneralize wewe wovyemera kuba na yikunda umukobwa kora wewe mumaze gukundana benshi nta rukundo bavuga ngo tuzaturagirira uwo kunda umukobwa nawe abigira ahandi we nawe ataza kumugirana oya abaye twagiye mu nsherami we nawe twagiye wewe wumva niriki wokora kugira ngo urukundo rugume ruhari kuko hariho benshi bavuga ati nobandanya no murya canke abandi nabo ati ntazo nogira mugabo turazi ko kino gihe bigoye urukundo oya birashika urukundo ugasanga murakundanye sawa wewe umuhungu wewe uvuga ati wowe mukobwa ukunda umukobwa gute uwo murya cyane niho murya nabyo wokora koje gukunda umukobwa jewe nk'urukundo rwanje rurafise ukuntu ruzoba rwubatse rurafise ukuntu ruzoba rwubatse none igihe urukundo mubakiye muri Chanel nyine muri ibyo birangira kuko tibyo nyine ubwo urukundo yimba musi intumbero yo kuzokubakana kandi mukaba musi n'intumbero y'urukundo rwanyu kubakiye ku mwana barufise nyine n'ingingo mperekeza zijyanye no kuba mwubakiye ku mwana twahereye mu kiyago wanje tuzaba twubakiye ku ijambo ry'Imana sawa neza cyane ati urukundo ntabyo nuko ati urukundo rwe ruzaba rwubakiye hehe ku ijambo ry'Imana neza cyane twahereye mu amira ashayiga nawe uzovaye sawa twahereye tuganira ibintu byinshi ariko ubu urumva tugeze ku bintu byigisha bihanura uvuga ati jewe nati urukundo rwanjye ruzaba rwubakiye ku ijambo ry'Imana ry'uhoraho uwo nawe niwe kibirengeye ariko ndafise ikibazo ubuye uravye generation z'iki gihe biribonekeza ko abantu abajene benshi icyo kintu cyo gucubusambanyi canke cyo kuryamana bagishira imbere gose none wewe byoshika nawe ugakunda umukobwa baguma baryamana n'abandi bahungu ukavyihanganira nawe atamwe muraryamana cyane akarorero nk'abakiriye woje umuheba none uregeje kubunganira yego nk'akarorero nk'uyu yarihanganye ariko arimo n'icyo gihe ubyifatamo gutubwira taxi imeze gute gusanga umukunzi wawe akunda fatira ngo birabigwishije rego dute numva ntagize na testinga kumva twebwe tugamukirwa ashobora ati reka mbime nawe agaroho gamukirwa rero aho gaje ashoboka kandi ati testing ndazi urumva nawe ukuntu bimeze urumva abindi mu Rwanda nabibona nabibona sibidabitse ngaho nawe kubera nyine mwe muri mu mana si muri mu mana kandi n'icyo witaye bo mwisho gihe wogira taxi imeze gute wewe ubyifatamo gute basi yarabikoze umenga bye nka gatanu nawe nta nakimwe gacyane kwihangana ko banaramuzaye kiba byarabaye ngana kwihangana mbega uribaza uba waramaze kwiyakira ko atamukobwa uzoronka kino gihe ataba atarabikora oya kandi reka je sino banubakiye kuri ibyo ndoba nzi yuko ibyo bishobora kubaho cyangwa bigashikira umuntu none kumva ngo bibaho kuko nawe twabikora nawe basika twumukura kuko wowe nyamba yaba yarabikoze bica bisigura yuko nanjye nshaka nabikora ko ndazi atari byiza si byiza na gato uravyemeje ko na gato hama igihe nk'ubu uye ndiho ngomba uhanura abantu bamwe bari mu rukundo jendi singo nta muntu je naye ntashindi kw'isoko gusa siniyicaye uriko urarondera sawa aho barakumva bamwe barashobora guca wari gutanga n'akanimero gusa ntaco bazokunda bakubonye umusore w'ibogare iyo abantu umusore agangutse aja arasubira kweri
wenzo ndakurira awozo udagenza bagakuru kumuhawe sawa oya gusa ko baramushira cyangwa uhanura abantu bamwe cyangwa uhanura abantu bamwe wewe numvise ko wewe uri umukozi w'Imana abantu bavuga bati uzamva bariko barizera bavuga ati nubwo twarakundanye twarahebanye kandi nta kintu n'ibwa mubire ashobora ngo ashobora nyine umenga nyine ngo yaramusuzuguye kubona atakintu kimwe yamugiriye bene igishikina gisado ukazamva nyine biko biravugwa ni iki wumva wewe uhanura abo bantu yumva yicuza ko atabimukoreye ico no bahanura cyambere ahubwo ni bamanze baje gusenga Imana imanzi bafashe uwo mudayimoni bakure nk'uwo mudayimoni uri nkunda urukundo ruri mu kuko nyimba ugiye mu rukundo ugiye mu rukundo gusenga mbere yo kuba uzokubaka n'uwo si ivyo biba vyakujyana wajyaniwe n'uko uwo muntu muzoshika ku ntumbero y'uko muzokubaka gusa rero iyo ubaye muri ba bantu baca biyumvira yuko bahebanye n'uwo muntu ko bicuza ko batajyana bisanzwe sijya n'imbere yo kuba kiba yarakujyana ahubwo uba watwawe n'uko mworyama hama bigaswata kuko niba mu rukundo wahanuje ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana yawe ujya ntibyabishika ugatongoza mu jambo ry'Imana abantu basanga uvuze ngo muri Mariko baravuga ngo dukundane nyumva ko bishika nawe uri kuraresha ugasanga wavuye mu mwanya w'ijambo ry'Imana basanga uri mu mwanya w'umubiri kandi maze ujya mu mwanya w'umubiri usanga n'ibyo gukora ufite ugamukirwa ugamukirwa ntusubira kugamirwa akubonye ko bose ni se nawe uvuga wagize iki wagasakira uhororesha muntu de mu jambo ry'Imana cyangwa mu mubiri yaragira ko yo araduhe yakoresha yaragira ko abahagaze ubwirane basi we hobby yawe ni yaho je hobby wanje ni kuririmbira Imana nyine kuririmba indirimbo zo kuririmba ni hobby yanjye uvuga abantu bari mu rukundo bana nk'abavanye bavuga ko ikibazo bavuga ko ikibazo agomba yumve ko utabona yirutse numva ukuntu biri Jesse ibyo mvuze batwinuba basi isi ntabintu none okay nafata nk'abandi basanzwe ko kujya mu rukundo n'ibintu bisanzwe okay twigishe rero ubu rero nk'abantu tutaramenya ibintu by'urukundo cyangwa tutaramenya ukuntu tubijamwo ahubwo mwebwe mu bitubwira kwera nabyo ndi twebwe twigisha abantu je nkuramaze kubona jewe ibyo niyumvira sibyo ko jewe niyumvira ati ko akana n'akaronse hano gubiye ko pegeze nabyo navuze bari mviraje ko twokwiryohera twagira iki manye turi mahabanye ucagati nyine iyo kumva nyine kuri kuryohewe no mu rukundo nawe uravuga ati urukundo ni uko umuntu yaragiza Imana akaja Yohana akabyose akabiha Imana akabisengera daboro shaka rero nawe ngo andivuga ati utubwire ibirungo twashira mu rukundo rwacu ko dufite mu mutwe ni mu bifute ibirungo moshira mu rukundo cyane urukundo rwanyu kubakira Imana Ijambo ryayo ugasengera umushiri wawe nawe nakagusengera hama kandi muyaga mukayaga ibintu byubaka mukayagira ahantu habona imitoma burya bizako uja ahantu nga yiyaguye ati abantu babumvire biragora so reka rero turangize yamaze kuvuga conclusion ni urukundo rwubakira hehe ku Mana amasengesho akwiye umushiri wawe agusengera nawe ukamusengera so guys mudufollowing mudugire subscribe kuri YouTube channel ini Soweto Media Soweto boy the boy from KYKWV wa muhungu yakuze mu bihe bigoye ariko arahiga kumenya yuba so munkurikirane
mu supporting mugerageze uburyo notera imbere tugatezanya imbere twese ndabakunda cyane mubandanye muri mudufashe mu biganza mu mugongo n'abagenzi aba aye mbe hajya muri babitavuga ngo Berushaza tuyisenge we naye Elias Kubwimana Berushaza ubu n'umuririmbyi wa gospel nawe nyine ayabana arikaragerageza umuririmbyi afise ijwi rikomeye sinzi ko bari kubacishirizaho aka voice ariko ntacyo ubonye sinzi ko hanyuma sawa we nawe sinzi nawe akantu numva nyine ubutoboye turabwira abafanzi nongere next tuzokora intuze ya icyongereza turyoshye ibintu icyongereza na jewe narebye kubashoboye sinzi gusa ntabyo nibo so udukurikirane